Kif ninsabu fil-qofol tal-festi tal-Eid, eluf ta' turisti qed ifittxu lil pajjiżna sabiex flimkien mal-Maltin igawdu l-patrimonju kulturali tagħna. Żorna l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn numru kbir ta' turisti esprimew magħna li wħud mir-raġunijiet prinċipali li ġabhom lejn pajjiżna kienu l-kultura, flimkien mal-kċina u l-klima Maltija. What do you like about Malta? Oh, everything. The people, the colors, the food, the sea, just about everything. Oh, it's the culture. Yeah, culture. Well, the sunshine and the culture, the cities and the food. The sunshine, the beauty, the friendly people, the food. Yeah, everything. Intant bosta Maltin għażlu li jqattaw dawn il-btajjer pubbliċi barra minn pajjiżna. Fis-sala ta' tluq tal-ajruport rajna għexieren jerħula għal safra barra minn xtutna flimkien mal-familji tagħhom. Għawdex ukoll kien destinazzjoni popolari. Iċ-chairman tal-Gozo Channel, Joe Cordina, spjega kif minkejja li matul il-jum tal-ħamis wieħed mill-vapuri kellu ħsarat fir-rampa li kawża ta' hekk kellu jieqaf għal numru ta' sigħat, in-nies ma qatawx qalbhom u xorta qasmu lejn il-gżira Wċija. Biex il-ġimgħa is-servizz ħadem bit-tliet vapuri. Fil-weekend tal-Eid it-traffic bejn Malta u għawdex ikun bejn wieħed ieħor xi 50,000 passiġġier u xi 15,000 karozza, jiġifieri qegħdin ngħidu li jkun wieħed mill-aqwa weekends ta' matul is-sena.